Dagano din, ibasa pa pagayam natin pagkasalitaan, di pagayam tayong, edit nga napuluan, kasla idikal man laeng. Yan. Okay? Sa gudahan nga rin ti surat, di pagkasalitaan, di pagayam tayong edit nga napuluan, kasla idikal man laeng. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, taadak dito'y mall, idi pagtaglakwan, manong nemi, di kiti prutas. Ay dyan sabah. Ay mas man tiluom dato nga sabah. Paboritok ti sabah, manong nemi. Ano man pa'y nabayagin nga sa anakaraman iti sabali nga sabah. Ay, nilagit din na ya. Malaglagip ko na tinakim ko. Irigam matakkuman manunemi at damot sa bali nga ima nga nakauna kanya. Kada di ima na't nagamatak. Tinalyaw ko nga timalyaw mo. Nakigtutak. Bigbigbiga kit bigbigbigan nakmet. Iso nga ta? Nelson? Edit? When? Small world. Kumusta ka? Data imak. Ikate mo na ta imang mo nakaparabaw. Sakti mo na nga ng gaman. Ang imsang kambali. Gapot ako sunadam. Sikat di mangala. Adamot pa sa bali nga mabaling ang pagpilian. Sige. Sa karti mangalan. Ado pa nagatinas ka nga katangim? Awanin, napnon na ito'y pagkabilak. Ori siya. Sige muna kan, ta sumarunuak. Internet counter. Nutot kaya't mo counter. Kat siyempre, medyo priority lane. Para ka na tayo ng senior citizen. Ewan na ya. Agbat-bata tamad kaya man ng senior citizen. May tayo makikita ka, kasalak lang nagsubli ti dati. Iditawan ko. Idinagabamuta. Titawan ko. Idinagkarelasyon ta. Di mo pinalipatan? Dahil tati paset tinapalabas ko ang pulos malipatan. Nasakit ka na palabas. Naragsak ka na sakit. Dapat asang nga sika. Kensyak tinagkatuluyan. Manong nemi kaslay di kalman laeng day di nga malem. Saan iningaan ni Nelson no saan naging ganchak manugot. Nga ibati mo pelahan na kiti Grino Sariami. Tayong kami ti may sa food chain, restaurant, nga mapan early dinner na. Manong nemi manugutak, nakigtutak, idigaman na timak. Api kagamam timak. Kibinan ka. At kiniban ta. Rumpeng ka di. No kayat mo sa lang kibin. Akbayan ka pa. Kinuna naman ang nemi kat inparabawnan titakyag na iti abagak. Salak medyo inawin. Napakidemak. Tsaka mo, noan niya arik na, tsaka mo noan niya't ibagak, iti marikrik na. Talaga ragen tirik na. Kasla subliak tinapalabas. Kasla iti kalman laing man. Kahit kawayatan, tipan nagnami, kasla naka-inayat kami. Kasla naka-adayo manon nemi, tipapanami nga restaurant, nga pag-early dinneran. Kaslak na nagsubli manon nemi, tinabayakin nga panawen. Ngem kasla iti kalman laing nga napasama. Nagradwarag idin ti college, iti agtrap-trabaho akon,
Hindi agam amu kami kini Nelson iti maysa nga komperensya. Hindi ba nagsabat dagiti matami manunemi kasladdan agbalbalikas. Kabayatan ng umas asideg ket umas asideg akmet ken kuana. Kadi di asideg akmeten nagsinabaten digdi dakulap mi tingkam panagamam mo. Dakulap lahengen manunemi ket agaragan ganen tiriknak. Adumaten digiti lalaki nga naalamanok manunemi ken digiti agar aram kaniak ngem awan ti mariknak akastoy nga marikriknak kadaydi nga guntaway. Nagamamu kami. Inatendaran mi ti duang aldaw ti nga komperensya manunemi. Lumangal daw kami, kapkaabay kami. Lumangrabi kami, mabigat kasi siya. Sabali pagturugan da, sabali mat pagturugan mi. Ngem, kanidi maudi nga rabi, kanidi a komperensya. Napang kami itiigid ti baybay. Taigid ti baybay ti nakaangayan ti komperensya. Dito'y manunemi nga nangigak. Dagiti balikas na I love you, Edith. Manumitan nga babae, tinangimagam ka na kita. Dinamag ko, Edith. Siksi ka pa'y laing. Gapotawang pa tinagbaling nga girlfriend ko. Mamati ka ko man. Sikat ibilang ko nga first and last love ko. Manong nemi agpadpada kam gayam. Nga isumet ti mo na nakarik na kiti ayat. Ngayon bilang ko manong nemi nga first love ko. Kalpasan de komperensya kada biyernes manong nemi nga tawagan na kad ag dinner date kami. Kad kalpasan manong nemi ti inem nga bulan inaklon ko isuna. Kadi di pa nangaklon ko nagselebrar kami. Nagtungpal kami iti hotel. Iti hotel, dito'y kong insagot keng kuwana ti amin ko nga saan kumapay lang rumpeng. Ngam kabota talagang ipatpateg ko ken patcheck ipatpateg nakmet. Impaay ko ti amin, inala na, nagragsak kami. Nag-overnight kami, manong nemi. Ket day dito muna nga pa nagpapas mi tiragsa. Masansan mit idin, manong nemi, ngagpapas kami kada ag-date kami. Ngem, kalpasan laing iti inem nga bulan. Agsipod ta saan nga nagbaling nga napudno kanyak ni Nelson tamalaksid kanyak kadadapay gayam sa bali. Lupay ko na kanyak idi manunemi nga napikot laing. Yung sanak idi nga mamati. Nagbaling nga narukup. Nadamag ko laing nga dababahay nga si Mangpet idi balayda nga masikug. Saan nga siyak tinasikugan na dukit adda sa bali nga nasikugan na. Nga isuda tinagasawa. Sinangitak de nga paset ti kalman manunemi kaslasaan idi nga makamuban. Kaslaawanin ti sabali pay nga ayat, kaslaawanin ti may kadwa nga ayat. Nakabaybayagak nga nakapagmudan, muban manunemi. Imagine, nabaybayak pay ti baki takimutungan. Nabaybayak pa iti trabaho. Kabotasang kumaten nga maiyulo. Nagsakit na di nga paset. Imimbag ta after 2 years nakapag-recover akon. And kalpasan di talong nga taon. Adan sa bali nga lalaki nga dimteng iti biyan ko. Isuda ito ni Alex. Inayat na aging ka nagkalaysa kami kahit naandaan kami ti talungan na. Naragsak kami kini Alex. Saan nagkagbabawi? Agsipod ta. Nagbaling na siya at man nakaawat ka na dungo. Nagbaling na pudno ko na ta di pulos timal talyawon na relasyon ti sa bali nga babae.
Saan nakasinaktan? Saan idi nga nagbabai? Hanga ng alat ikabit. Nagbalinat ba't nga napudno nga asawa manong name? Wen, nagiga nga diagturpusan di talungan nakmi. Kat ininot na matan nga panawan ta kami. Tagga-asawa dan. Baring no dato'y buradek kat agbati ko nak. Ngim saan nga nagbati ka bata babae ti buradek. Inyawid ti asawa na di lugar da. Naging ka nagsakitan ti asawak manong kat na idalit. Indam nga bulan nga na idalit. Aging ka napukaw ko ni Alex. Nagmay sakon. Sasarong ka ng taklaeng ti maminsan, wano maminsan ti 2 bulan, maminsan ti mamindwa ti makatawen. Kaya saan nagproblema kabota, nagretiro ako ni trabaho. Agpampensyon akbaten, manunimi, ken maysa, at damat pagpalpaling etak, nga asikasuwak nga mulak iti likod ti balay, kaya dapat tarakin ko nga native nga manong. Aw manay maten para kanya ti pensyon ko. Awa maten tinaskan isa ganaat. Malaksid No, ag-maintenance sakto ng kasi na po Diyos. Aw pamit ti marikrik na. No, pa'y kadedi nga panagsabat manin ti dalan mi kini Nelson. Ket 67 ko. Nakatanong kam gaya men ito nagtrestora nga jak napupuutan manunim. Implastar na ti pagtugawak, very gentleman. Pinunasan na pa'y babae ti takulap na to make it sure. Sit down. Ay gawanan, Nelson. Saan ka pagayab nga balbaliw? Kasto ti kinakare mo kanya? Idi laing, kasla di kalman laing. Sabi ko man palubusan na. Sabi ko man hindi ka palubusan. Kada ako magdakis na. Naman kuri ka. Baka dapat asawam. Apay si ka. Balo kan? Balo akon. Katsi ka. Di mo ko na yun nga, di din ang pikot kang kakit, si bibiyag pa lang. Labayagan nga na tayo. Manuwa tawanan? 15 years ago. May kadwang asawa? Sana ko nga naalala. Matinti problema. Nagradormat amin na kita anak ko. Ag may mesak man sa jibalay. Adamat pensyon ko. Adamat pagpalpaling atak. Itilikod ti balay. Natarakin ko nga dingwen. Kan nating nga mula. Nagpadpada na gayam. Kahit mo sawain, balo ka maten, pensyon ka, adamat tarakin mo. O gayam, ito pa lang ang guru ore na to waiter. Pasensya ka baro ka? Okay lang sir, ma'am. Syarat ang guru derin. Noon niya kayat mo, sumutin di kayat ko. Kabayatan nga mangmangan kami manunemi awan sarday ti istorya. Adon na dumat istorya mi. Naruna iti current issues iti gobyerno. Iti magatgatang iti class itan ti tiyempo ti climate change. Imamom kasla iti kalmalaing. Hindi pa nagamamuta, ito may sa konferensya. Hindi, panangibagak kang ito, I love you at iki di bye-bye. Kaya't ko, nakalpasan dito'y, agtarostan to ti iki di bye-bye. Ada ka nilugan mo? Dinamag kumanong. Anda. Katsi ka. Adamet.
Hindi nagkumbuhitan doon. Ang malaksin no kahit mga ibati tilukan mo tapos kalugantan. Dinamag na. Kasunong tupay ng orti panangalak. Uwing kayo ibati di balayo. Sa tandog kalugan. Apa yung mapantapalang tikit di bye-bye? Tugod. Iawit kan sa di balay? Sige. Itiikit di bye-bye. Nabang ko imbati manunemi ti kotsek iti balay ito inayos ko pa si tibagik balabalo yung nagtutbrasak pinasutsutak bangbang tibagik eging ka napanakon mano nalang nga abadagos ni Nelson manunemi di perfume ginaramat ko hanggang ganit kanyak na ita. Ti dati nga banglom. May ay? May nga niya. Mamaling arakupan ka. Ang dado mong tikot sa taintaan. Kas kalatin ager. Na? Kas kalatin ager. Ano ko datin ager idinagam amuta. Ti teenager, ada pala teen na, 13, 14, naging gana ti 19. Ngayon, tarik na, kasla teenager. Sige man lang, apay dagas ka di. Numanipod iti 67 nga taon ko, katagbaling nga 17. Wow! Manunga dekada tinaksay. Uri ka. Kaskala, Wen, kasi nagsublikan niya. Iti kinahubing ko. Kinagtutupok. Biknam laeng data. Ngem tibagim madin. Pag pinustahan tala. Kasi naglakar-karitan. Tirik naklaeng. Ngem tibagik tawanen. Tawanen. Baka saanin nga Baano sana nga tumakder. Pakinak to kayo. Ala. Hindi ka lamabin. Baka na makakita ka na takit. Garim na dyan nga bakit kilakayon ko na. Kami di kadami. Tiigit di bay-bay. Manunemi. Nagnag na kami. Akbayan na. Nakarakos mi ditakyag ko iti bagin. Kasi lang nagsubli kami iti napalabas. Nga nagkinaawatan mi man. Hindi kit abag magnakampay laeng. Hindi gawan rimok atak kalpasan na kamaten nak ko na. Kinamatan nak, kinamat nak magmanong nimi, hindi makamatan nak, kore kam na nagtulid-tulid. Natulid kami, kit ore kam na nagtulid-tulid. Nasyak, iti akin nakadata, kit isu. Iti nang kawil kadikiti legs ko. Kit umayin. Umayinan iya sudignan tirupa na itirupak. Nagkidema kon kit narik na kon tikasla. Idikal malaing nga bara digiti bibig ni Nelson. I love you. Sampay lang nagbalbali ti bara digiti bibig mo. Sampay lang nagbalbali ti imas digiti bibig mo. Edith Nelson, sigurado ka kadi amay sakamatan nga balo. Wen, may sako na balo. Nasapsapa ka na balo ito siya. Nawaya kon, nawaya ka. Mapingita lang. Di ba? Si kamal nagkunang kasla idikal man laing. Di ba? Si kamal nagkunang tiriknam kat nagsubli ka iti kinagtutubo. Rik na laing. MTPC ka labagi. Addan ko ribatbet ko. No. Di mo ibilang data ko ribatbet. Kaya nuri si ka. Addan lamat ti kinalakay mo.
para kaniyak. Ubing akpay. Yung sigurado ka kadi nga kuwapay lang. Ang loko ka talaga karkaritan na kamot dito may isang imang tepaigab ko. Ala, Nelson, ala, Nelson. Ati kaitan, yung libas mo tinagtumar, in Yellowstone, nagtumarak. Di ba, nagsubliak iti dati nga riknak. No riknak, di riknak, di darak, iso iti, nang iduron, di darat imang parugso, amang patanggan ko nak manlangin. Son, let's go. At the hotel dito nga, beach resort. Check-in ta. No, ikasar nagpago muna. Mamamadamdaman to takasar. Ang mga nusan naman ng katuluyan. Kasano ko ma? Awan to di mang pikot kanyak. Isang intan. Manong name no kasano tiriknak ididamuan nak ni Nelson kadidirabi nga panangaklon ko kenkuha na sa kamnag hotel. Kaslakas tatirugsok itamanong. Kastamit iti kinarugso ni Nelson. Sla iti kalman laing. Kasla nagsubli kami manunimi ti manon nga dekan. No kasano iti asok ka na rin engko manong nimi maspay. Adadan sakit nga umar-aram da kiti natataenganan man. Nagaro na lagaro din manunemi inibisitaen ni Nelson. Ti dati-dati iri nga ina. Ure lang kay Usman ang nemi tiriknak ket isurot kong ipangato ti patong ko. Iti imas manunemi tar aramidan ni Nelson. Nakamaymayan. Oh, Nelson. Nelson. Nelson, naklangan Nelson, manunimi ng runa, edi tarumsuuden, termas na, kasla edi pailaeng manunimi ti kinatibker na, kasla edi pailaeng ti kinaandur na, gabuto nakapapaot, mamin ano akong di pailang dinteng, di pailang ay nga ngiti may kapaset manunimi inak penang kitayok si mabatak isumutin anariknak dagiti nakabusbuslon manunimi nga nakabarbarang likido nga indayas nan iti unig ti kwen adugaya man din na urnong na manunimi ngayon reserba na para kanya iso na laeng tedi pa laeng nga nagminupusan. Agsubliman ti dati arik nami ket ayan-ayat mi manunimi ngem awan ti batinan apakalaglagipan. Gaputa saan akong naganak numampay isunak ket makaputot kumapaylaeng numakasarak iti sampay nagminubos. Saan kami manunimi nag-overnight intulod nak dito'y balay ket kunana saan ka nagmaymisa? Umiyan ako. Kad nagpapas kami manin manong nimi nga nagpat. Nagsubli nga ron ti dati nga relasyon mi kat idi maamuan di kita naganak. Wano maamuan di kita anak ko. Himay damis mo. Anakigtutak idi. Nagsasarunod nga dimteng. Talong anak, talong manugang, iti siyam nga po ko. Pinakamuan na kuma. Nakapagsagana. Ako pagtanagan nyo, tinasagana iti amin. Nagbalon kami. Talamang indasanan. Ngayon, sa bagamangan tayo, mabalik ka din nga sa sarita tayo. Na kami nga talungan anak mo. Na kami ngayon, na di problema yun, ako. Sikat yan ti problema mo, ma. Nakaano pa niya, nataingan kayo. Ag 68 kayo nun. Abay nga nakarelasyon kayo pa lang. Anak ko,
Ni Tito yung Nelson ket isot nagbaling nga first love ko. Hanggang mga nagkatuloy yan, nagsipot na napikot isuna. Nagsapat ti dalan mi. Kasi may napuputan, eranda na, nga adak itimol, adamot sadyay, gamata kumantikatangag nga sabang nakaunaw isunan. Nakamamo, nagsabat man ti dalan mi, kadidimot lang nga oras, kadidimot lang ang daw. Nagsubli kayo iti dati. Nagsubli dati nga ayan itong kalbay sa kami. Kat napaay ko, naipaay ko man ti amin ko kenkwanam. Dapat na yo, mapatasin nyo matagbaling nga taingan. Aging gang ang dadarang ang tartaray iti orat ti may sa tao. Saan nga mapukaw tirik na. Noan nyaman nga rik natin kaya't mga sawan na. Kat ni Tito Nelson, mabalimbalang kang kuha na. No kasanot kinarugso na hindi. Kasla narugso ita. Sa may sasaan lang may panggap iti sex. Naikari siguro nga agsinumbilanan kami. No saan kami man idi nagkagasat kadagidi mo na nga panawin. Siguro. Kensala nga siguro nagat sigurado. Ngano ikasarnak. Ituloy mi, tinagupod nga relasyon mi. Numampay, saan kamtun nga madani ti anak. Awan nga ron, tinaramidan, digiti anak ko, manunemi kastamat, itinagbalin, hindi nga problema ni Nelson kadagiti anak na. Kaya gabotawanan ti problema. Ito sumaruno nga tawin, hindi manunemi kat nagkalaysaan. Hasla, iti kalman lahing manunemi, na ti ba nagriknak kat saan kami nga nagsina. Noan niya idi tarapap mi manunemi kat kasla, isungit lahing. Nga awan tinagbalin nga imun una nga asawa mi no di kat na kami at talaga ti agasawa nga awan ti mimbalait. Kasta iti panagrik nami. Uwan manong. Aging nga napagtulagan mi nga isunan iti bang panaw iti balay na kadison iti umay makiten na kanyak iti balay ko. Dan tangay di balay na manunemi ket adda nagasagana akamagyanda nga agkase. Idi agda manunemi naragsak kami. Kasla saan nga manay nayunan ti edad mi. No pa'y agpadpada kami nga 77. Taadan sa kapulong atawen, sipod nagsabat manin ti dalan. Alakit gagangin nga anda, iti marikrik nami, so ang maintenance kami nga agpadpada. Kahit may panggip ti panagkanaing, no idikit saan nga tumtumar, ngim ka nagitoy kat atap tumtumarin na. Ayan, nga tinawat ibaganuan niya, basta tumtumarak ko na. Kasla, hantupulos nga, agresat, tiragsak ka na kami, malaksin, no talagang doon nga kapsot kami, nagrunano, at tumaod, nga sakit tinataingan ka na kami. Agrakaya man tibagi, manumnaming yung tirik na kenti puso, santupulos nga kirpa. Luan niya tirik nami, dihirik nami pala ita, gabutag pinpitatag ka. Dato'y manungnemi ko naklatan, no mapain inonak, ngimsika, edi pagkabuklan, ti pagkasalitaan, adyak tupulos malipatan, akasla edi kalman laing nga nabasama. To'y nga rin nagyaman nga pagaya mo, edit. Ayan, yung kinangigan nga rin kapsat kang gagayem, di pagkasalitaan ni Edit, anapoluan ni Tikas Lady Kalman Laing. Salamat po.